Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la mchoucha. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flawen, marhaba yiswen ala chaîne عسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذ ديالنا ذي جديدا أكن دني غاسقد نخدم أفغارير نغتي مشوش تحفولت نتملالين كل يوم نمكي سيقار السلامة ذلا غوسة تروني دي عجبين. Là j'ai 7 œufs. Je vais les casser dans le saladier. داكا كني دني سعر 7 ملالين. نطرزا غير داخلو الصلاديه كاع يمكن المقلين تساوي 7 ملالين. Voilà, après ça dépend المقلين كنت. Par exemple, moi ma poêle, je mets 7 œufs. Après ça dépend vos poêles. Vous regardez par rapport à la taille de la poêle. Là, je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre et je mélange en même temps. لقى سرنوغ 3 غنجاوين نسكر و ميم طون هذا ركويه لكن تواليمت ادي تكومونسي يتكوفوثد ولا ميم كي تخدم كني د لاموس. Voilà, il faut faire ce mouvement. Vous voyez la mousse? Voilà, comme ça, la mchoucha va être moelleuse. هكا نتولم سوباتور مي تخمر لا موس وكنا دي فغو فغرير نكونت نعطي مشوشت نكونت تدفع تخفيفا تم لي بونج. Là, je rajoute un peu de vanille. دقرني غشيت طوح la vanille. Et je rajoute l'huile. Je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile. دقرني غاس 3 غنجاوين الزيت. Et ensuite, je mélange le tout. Et ensuite, il y aura كلش. Faut pas oublier le sel. دقرني غاس الملح موش دفغ تمسست. Et je mélange. تولا من لاباتينا ستينيض شغل المسكوتشو. إوا كنا كنتي ديفاغ وفغرا نكونت نعطي مشوشت نكونت كنتي ديفاغ تخفيفا تم لي بونج. فوالا تبعمت كم كي تخدمها تولا ميم كي خمرو سالاديه كينيو كنا تيدسي تخدمها كفتاوس تخدمها ملاموس. Voilà, il faut bien mélanger comme vous voyez sur l'image. On dirait que je suis en train de préparer un gâteau. Voilà. Et là, je rajoute 7 cuillères bien bombées de farine. داكا سرنو 7 ثونجاوين ني ثيم قرانين الا قد بومبيت مليح هذا تشارنت مليح من الفارينه كل ثملالت ثلاقه سيوث طونجاو ثبومبي من الفارينه. Chaque œuf, il faut une cuillère à soupe de farine. Alors j'ai mis 7 œufs et je rajoute 7 cuillères à soupe bien bombées, je précise, de farine. Et je rajoute un sachet de levure chimique. La levure chimique. Voilà, là je passe ma farine au tamis. Et là, je vais continuer avec un fouet. Voilà, il faut faire ce mouvement. Comme ça, la mousse, elle tombe pas. Voilà. C'est comme un gâteau, c'est comme on prépare une génoise. C'est la même chose. Voilà, il faut y aller doucement. داكا كي ندنيغ نكمل سلفويه كينيا الا قاس تروحهم سلاعقل ايوا كن لا موسني وتصباره وتختاره ايوا كنا دفعت مشوشت نكونت تخفيفنت ولكن ستوالي امزونا كنا نخدم غاطو. فوالا سي كيف كيف.
J'ai déjà fait la mchoucha avec vous, mais avec la semoule. Aujourd'hui, on va la préparer avec la farine. أكني دنيغ خدمة ديجا يدون تمشوش تنغاف غرير نغ تحفول التملالين كل يوم نمشي سيقار خماطي ديجا يدون. إمير خماطي دسوورن، ما أفري ذاكي خماطي الفارينة لكن سوالين. Vous voyez la texture? Et là, j'ai mis la poêle à chauffer. Je mets à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. ذاكريغ المقلي نو غتحمو راني غاس سناثر 3 طنجاوين نزيت إلا قاس تجمث المقلي نكون تحمى. Et ensuite, je verse la préparation dedans. Et ensuite, je baisse le feu. مسمار لا باتنير داخل المقلي اسنقص غير الغاز هتتبوي سلاعقل سلاعقل إلا قرا غتسرح مثل الغاز مولاش سوادا غتشير سوفلا مازاليت كني ذا الليكيد مولاش نجمعتي نقلف. Il faut baisser le feu et voilà laisser cuire tranquillement. Et je couvre. Et là, je vais faire du café. Voilà, moi j'aime bien le café au lait. Alors là, je vais préparer mon café. C'est pas cuit encore, je la laisse encore un petit peu. داكي مازالو في بويرة غنشوف لا مازالت داكني ذا الليكيد غتحكم مثل الكازات بويس لاقل ساقله لما ثكاو سفلا مثل شي مصوضاد نكون توالي مسفله ثكاو. Là je prends une assiette, je mets une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et ensuite quand je vais la retourner la mchoucha ne colle pas sur l'assiette. C'est pour ça que j'ai mis l'huile dessus. لقيت فاطاط بسيت تري غاس شي طحن الزيت يمكن ثرى ما تقلبها غا بغريرينا نعطي مشوشتينا وتنتظر لا باتني فوض السياكي يمثل الزيت وتنتظرها. Voilà, je vais la retourner. Voilà. Et hop. Et voilà. Voilà ma pied de poire, et là je rajoute une cuillère à soupe d'huile dans la poêle et je remets la mchoucha. داكري غاستا ونجاوث نزيت المقلي et ensuite اللي غتسرع في الجهه النظام تبقى الجهه النظام. فوالا داكي جمثت اللي غدب الجهه النظام حكمت توجور الغازات تبقى يسلاقل. هذا نوفا غريرنا يبوا نعطي مشوشتنا نعطي حول تملالين نكوني غنقرص بغرير. هذا نندا يبوا des squares. Voilà, c'est cuit. On va couper la mchoucha. Vous voyez comme elle est moelleuse? On dirait une génoise. Voilà même qui de faire خفيفة أستني de l'éponge. Voilà.
Voilà le résultat final. Vous voyez, on dirait un gâteau. On dirait une génoise, pardon. Vous voyez, on dirait un gâteau. ولكن تولي ممكن استنيم ذا gâteau صقال مالت مشوشت والساعة الزيت سواطاس تبويد تخفيفانت ام ليبونج السلامة غاتي تجربمت يدرمت الخبار. فوالا ثلاث سوايس القهوة ينو سمحوا مثي مصطمع كنتيد. Et là, je rajoute du miel dessus. Voilà. On rajoute le miel. لقيت نور ثممت. زرما بغرير نعطي مشوش تلقاس ثممت. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo يجي ويتوثر سلو لايك سلو بارتاج ما نكنوني دينير تجيكن ذي لهنا التلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث. Je vous laisse regarder la suite. ويسلموا لزد غترقي انا غادي نرفع